Ukrajinska kultura smatra se jednom od najstarijih kultura u svijetu, stoga je s ciljem njenog očuvanja nastalo i društvo koje se brine da neprocjenjiva ostavština njihovih predaka ne padne u zaborav. Društvo za ukrajinsku kulturu je jedno od 3 kulturno-prosvjetna društva Ukrajinaca u Zagrebu. Osnovano je prije negdje 16 godina. Motiv osnivanja je bio ono čisto da se funkcionalno stvori jedna cjelina koja bi mogla nesmetanije raditi, da jednostavno bavi se određenim tipom kulture i da ne ometa, ne zadržava drugi u onom nekom drugom tipu kulture koju razvijaju, a da može samostalnije razmišljati o svom programu. Svoj su rad započeli izdavanjem novina. Nakon negdje 80. broja onda je ukrajinska zajednica Hrvatske preuzela izdavati Vjesnik, time je prestala potreba za izdavanjem ovih novina i jednostavno to je onda važno je početi, drugi nek preuzme štafetu i važno je da se radi, otprilike to. I tako je u mnogim stvarima ovo društvo daje određenu inicijativu. Počev od toga da smo u tih negdje 16 godina postojanja izdali negdje oko 18 edicija. To je popriličan posao. U posljednje su se vrijeme okušali i s elektroničkim izdanjima. Pokazalo se to dobrim jer jednostavno onda naša izdanja za puno manje iznose, a inače uvijek je u kulturi malo novca, ma koliko ga bilo. To je premisa. Da uspijemo doprijeti do udaljenih, da tako kažem, čitatelja, tako da elektronička izdanja ovog društva se nalaze na web stranicama i u Americi, i u Ukrajini, i u Australiji, tako Ukrajinci čitaju, a i Hrvati jer nastojimo da bude i dvojezično izdanje i to paralelno ukrajinski i hrvatski, tako da mogu pratiti jedni i drugi. Upustili su se i u dramaturgiju, koja je, kaže Pavliša, bila sasvim zanemarena. Tako da smo postavili nekoliko kazališnih dijela na scenu, to uspješno, a onda smo vidjeli da je i tu mali problem, treba ići na gostovanja, organizirati sve to, a publike onoliko koliko je u određenom području i nisu svi spremni baš taj dan doći gledati predstavu. Onda došli smo na ideju da i to filmujemo. Pa smo jednostavno, prva monodrama koju smo filmovali je otišla na sve strane svijeta, tako reći, i postala dostupna svima ako želi to vidjeti. Društvo trenutno broji 30 članova, ali ako njih pitate, sasvim dovoljno da sačuvaju jednu od najbogatijih kultura u Europi. Gareš i Plam nadanja, 4 naraštaja. Filmska je dokumentarno igrana priča o životu i preseljenju Ukrajinaca iz Galicije u Slavoniju i Bosnu. Priči je život udahnulo Društvo za ukrajinsku kulturu. To bi trebala biti zapravo 4 odvojena dijela, ali koja se mogu ulančiti, povezati među sobom. Bila bi to tetralogija o doseljenju Ukrajinaca iz Galicije na ove prostore i kasnije saživljavanje. Znači, od prije Prvog svjetskog rata 1891. pa nadalje, Prvi svjetski rat, međuračje, Drugi svjetski rat i nakon Drugog svjetskog rata, znači ovo poraće i možda ako ulovimo i ova posljednja vremena. Priča je to o naraštajima i njihovoj borbi za boljim životom. Iz svakog dijela iz te generacije ponešto što je ključno, što je obilježilo tu generaciju kao takvu, moći biti na ovaj način sačuvano, što popraćeno dokumentarnim elementima u filmu, što i igranim. Jer nastoji se zbog dinamike, kroz dijalog dokumentirati neka okolnost gdje onda gledatelj može zaključiti sam. Pomoć je u realizaciji ovog projekta stizala sa svih strana.
Začudio sam se koliko je ljudi se našlo koji su spremni, koji su voljni pomoći, dati svoj doprinos onakav kakav mogu u njihovim okvirima. Tako da ono što nisam očekivao da će se, ne znam, šestero, sedmoro dječice vrlo talentiranih naći koji su tako zdušno svoje uloge odglumili da ja sam ostao iznenađen koji divni naturščici. Scene filma snimane su na dobro nam poznatim lokacijama. Eksterijeri su snimani u Bosni, snimani su u Slavoniji u području Kaniže i Šumeća, snimani su na terenima ovih Lipovljana. Onda malkice sam pozajmio gorja u Žumberku, malo Sljemena. Istina Bog, bilo mi je drago vidjeti da i priroda mi je sklona i tako da to ponese, ne samo da ljudi pristupaju i pomažu. I upravo zbog te pomoći kako ljudi, tako i prirode, nastao je Gareš i Plam nadanja za sve naraštaje. Svaka generacija se opržila na svoj način. I to je ta štafeta.